Buidir sal níor muid ar a geol agus na sesiún beidir go níon seo fá písa beg den star a bhainean leis a pub agus go mórmór an tábhacht a bhain leis na mana ná. Na ná. Well, ag tús bhí fear Pat McDonough agus ní raibh sé sin pósta ach fós a réfar Agnes, fós sí Conway, Timothy Conway agus thug Pat McDonough thug sé an license gon fob gon réfar. You know, agus níúrach sé gon fearre ach ní an simeige héin an agus tháinig sé siisisteach agus bhí si bhín license seice agus ní bheith mrá, ní bheith an onóir sin acu ag an nám. Tá mé happy ní ag híine definitely bhí si an agus bhí si de rá well bíine a thuúla fú nó bhí si de rá go an nurse bhíonte. Dá meach rud a céinteart hiúcáid seo ach ní le sam fuisce bhí si thóirteach do chuirt bheith agus an sin mac iad san Ned fós sé má hamhathair Catherine agus ní an si meige sin an agus thug sé sin an license go sé steacha anam Catherine you know agus an sin bhí sé ag mháthair agus nar a bhás mháthair bhí sé ag well ní spéise géim well ní bhí sé ag maiade ar fear ach bhás maiade garid agus ní an spéise géiman an muir agus bhí sé amsa. You know, so bhí na mrá sa real story. Na sesiún a bhí an seo i Tigh Hughes, bhí siad san speisialta, ní léon doubt fao sin. Tá sé go hálan i bheith seo Tigh Hughes a rís nach bhfuil muid an seo trúrain agus smise Nancy ní chuistela agus scornarún in Giovanna agus chas me ceolstin seo go minic agus níad nach lumann seo tá cuihín ó sé fear as céirí tá mealta níos go gaile ag belas Conamara agus tá chur a faoi meárna agus fear as camas uachta sinna Tommy Mellis agus tá áhas ar na bhéin seo go mór me héim mar is stoigh gur méidir gur an seo has me a casa ceol go peblion chéad leidíomh na bhí me mo chalín óg agus tá heappa go méidir gur sa gúine seo bhí me mo hín ar a has me chéad firstiste seo mar bhí bhíoh me deisteach sin nach le muhéid Mike bhharta cuistal agus metí jo héimas agus thugad teisteach seo muid meisi nar bheith muid pléile scoreachtaí head go leiste chonacht agus ag mu deisteach seo héis an chleacht a scoreacht agus bheith tamfáidín tam in nach léine agus is sumí óran agus port a casúistin seo.
smóir a casach le sin stigan seo agus go mór bhar déarnach sníthe mar iad saharn gúnach an bear go le horta se dóigh agus scuiltí leis geol tamlína níag sin agus beidir hénachlog nó ag an tuch bríd grín gúine an seo agus lecht do bhúnach sin túil chuocha sin túil Johnny agus nead cótha gribh se ná stoppa ach dá ri sé cótha le bhí an de Johnny gan an set stoppa mar dá stoppacha set chaimiis le fad stoppa so leannach Johnny gur feic fé nómatile go minic nómatile hí sé ábalta agus bríd cúplaúir eile go dtíon gúine agus fa Johnny fech an nuair sé níos néchar agus slína ihanú bó go dáine si agus bhí nó meúir penas dúirtí háin. An anim dé Johnny tá na gádaí dó sí agus was a bór stoppa ceol an anim dé so bhí an stoppa nach sneachreice go gin ag déir na hí gána sin an clasí ag Johnny áráit le chreice an neala gimá. Á chuig an síos ra ga sé fiochan ar bhríide, bur sé níor hitte amach riomhfaoi. Níor héid teapin nó. Well bhí sé tún go dé lads. Tá muid go gas go plapórtanis agus tá sé tro le fáil ar glúíos go chu mé héana agus táí le chéile agus pas Johnny tu go minic in anachlinn go dibhann na géh sa bortach opsláigó an dá cean agus an sin na sean géh sa bortach the old keys in the bag so tá neart géh te hain.
Tigh Hughes agus cumid buochas lecha le coiste tread picnic arnú as cuidir úirt chuin a cúpla túnte chasan seisiúnte gcuimne Johnny farag vítar agus manachtéile manam ní bheith le héidir rístan agus creach na muid le treoirlíne a chuibhín nacha. Tá sámid le Timbalóníos the Headry Breeze agus sun Christmas Eve agus creach nómid le Craig's Pint an buscador an bas a gcónaí sé sláidire. Sé sláidire gafar géile agus sin sin. sé sin a freisin a chuibhí.
Fair play go trad picnic a hánig sós leis seo, you know, an smíine seo an canál star gan áit agus na ceoltóirí éagsúla agus smíinte agus ceol siar abó, you know, na daoine bhí an ó gáil siar mar tíochanhé a bhí an i dasach, well sin a glíohar agus an sin fós mo iadisteach mar de sred, Tommy Hughes, fós seisteach. Agus sna seascadaín sin becha ceol hístí Tim Johnny sin an áit bhfuil cruiscínis agus díal Tim Johnny an áit bhí sé gaiide as agus fiisiad an seo íháin agus dúirtead well nis Tommy, you know, can ceol heachtan seo ach tá áit rabheg mar bheach an bailach gal háart an seo just tíobh hiarchaid sin Martina agus bin an doras hís an seo, you know, so bhí tú siúlamach díarach mar an mór ach bhín lounge tíobh hir so dúirt se go gach siad an bailach leagan na steach sa lounge. You know, gomach spás go na ceoltar. Agus an sin has siad tíocht an seo bach mé Stanton fecha leor. Agus céim bliana sin bhfuil muid cain fína seascadaí. Lewis na seascadaí. Okay. I think ní me cínte ra sé seascadaí nuair a cin mar sé seascadaí. Lua anyway. Ach das sin tháinig siad an seach bheith mé Stanton agus festí agus an seo bhín ar dain acu sin agus hagach na Dubliners agus hagach na Clancy Brothers, sure nach ra siad gléist amach le Gansey's two Stantons na hátaí. Sin an áit bursiad a third Stanton agus sin an Cloíodh Europe le chulg America, you know, mar lovely iron sweaters. Oh, sin éintach, yeah. Agus bhíoh siad san an seo a ceol le né agus festí agus. Yeah. Spéisiúil fe breanú na pic. Tá, bhín leat fada an ar bheith mí teachtasteach an seo agus bhín snug begus lín seo an lounge má thugus na mráid gná. Bhíoch agus an counter an seo. Bhí sé difriú. Ach bhí áthreachtainne just na seascadaí ben, déad a seascadaí. Níor amach an rá na seascadaí, níor amach an tíar níos fuidir an seascadaí ach sa seascadaí agus cuimneach lem Andy Irvine in the hen Seisiúin bhí plankstí casta agus tháinig sé isteach an seo. Agus is cuimneach lem ihe eile mepaníide ag 62 nar a tháinig na Dubliners suastí festí. Mar seachas duine bédí a bhar an festí can de níos smó ceoltóirí agus spideal ná duine bé. Hagach festí agus máthar seine agus ceoltóirí be bhí sa teach hagach a cuat bugtín seoiad agus fíti se casa. Tháinig mór le sem murta cup sem mhuam agus festí bheith casa le chéile. Bhíoh go leor órán an se freise, go leor órán agus filiocht agus cuinte tam chain bhíoh pís filiocht ag fadó. Bhí meascán go cheol agus go órán filiocht. Bhí an bhesags iliocht ag ná. Agus bhíoh mráteocht tus techan seach má I líon na buide le porter le tuairteáilig na fér nach rá. Trí buide ní chun bh déanam nach chuimar go mar daoilegus teach le nómáí ní beg agus trí buide porter. Medicinal purposes. Bhrá anheabsplecha sin gur se bhisneach acu theachtarsteach an. Bhí an síimlas ag na féidir gáil a tunta tamsin le bech na mrás is sa lounge ní bhéidir chuisteach na féidir.
Díar am táta chuirte. Cas me fón máil inis an chéad fón máil a dóla mé riamh agus sé festí ó Cloíodh na bhún chu me nuair me trí blana dé gaois. So bheith session is this snug freisin ihe de híine agus fech John Burden agus Julie Langan agus Brian McGrath agus tiile go a chud cardide in nach club sin freisin mar so a ríist ceol den sco. Ceoltarí tíochttas chola áit ar fud na tíire, agus sesiún difriúil an ba chuma le daine bheith teistal leis ceol, agus le bheith John Byrne tíochtta tíor chodal na dúna gáil do ar siad. I used to come back from Fermanagh when I was a teenager. Tom down? No, myself and this crowd of us musician lads from the north. We'd come down here on regular occasions, and I used to always come out here. This would have been in the, I suppose, the late 80s. We've come here ever since, really, since that, on and off, playing with various different people. Johnny Oak, Johnny. I was in Dublin, I was in college in Dublin, we used to come down, a gang of us, and we used to come, and we'd go to maybe somewhere in Galway first, maybe Taft, and then come out here Friday night, and Sean Johnny was here. He was out to stay with the McEnany's up the road. He was always so welcoming as well. It was a great house to come into. It was part of the reason I started playing music. I stopped playing for about 13 years, and when I came to Galway, I came out here to Johnny, and he would encourage you to come up, have a few tunes and whatever, and that's what. Well, it was kind of a relaxed kind of atmosphere as well. Non-judgmental as well. He's very inclusive.
we fought hard to get in here. Into the snug. Into the snug. Yeah. If there was musicians sitting at the musicians table, we'd come straight on here, and Breda would come downstairs and she'd run you out of it. You were supposed to be outside. Supposed to be outside. So one night the bar was full and the fire alarm went off. Breda was flustered because everybody was leaving because it was such a rattle of bells, and she asked, could you turn off the fire alarm? So I said I could, but it would cost her. But someone had broken the break glass, so the alarm wouldn't go out, wouldn't silence. So I'm going to deal with Breda that if she let us play on here forevermore, I would turn off the alarm. So she agreed. I'll only pluck the wee switch and got a bit of cardboard for her to stick it up. And fair play to her, she was true to her word. She let us play in here for a year. Here we are again today. That's funny.
Caimera bhí aontas ormsan ar tháinig mé seo an difriocht a bhí idir saoil sóisialta sa spidal agus an saoil sóisialta bhí agam im leat lia. Like níor a bhéon dailte idir daoine na híisina, na híisgrúpanna. Bhí sean agus óg agus iad ar fad le chéile, just a pub a córa go compórdach. Agus an son an ceol chuile áid beo. I mean, an rud a bhí an na sesiún a bhí an seo i Tigh Hughes, bhí siad san speisialta, ní léon doubt fao sin. Oh, yeah. Agus is siad son na sesiún a lean a raig, really. You know, oh, yeah. Cé go rab ceols na poban eile, hála siad óam go chéile, but it's just an seo a bhí na sesiún. A chuimim sin bheith Alec Finn hagach sé ar cuairt dasach in éanach le Johnny Morris. Mac Lord Callanan, you know. Bhí siad san an mórla. Sin tús na seachta dé canal. Tús, well, Jerry na seascadaí. Just our court, you know. Ach an sin bhóg eile cin seo, agus bhí bheith sesin na casa ceolach. Bheith muinte na háitin nar tháinig dúir dosach bhí grúig fádar agus chuile hort. Ó, dearm céhéad sin agus I chéidir deile dúh mí adilop, you know. Ó, Mac Lord, bhí siad all right sin, mar bhí siad níanach le Mac Lord. Agus an sin thosa Frankie Gavin a tíocht amach Scáile, I níanach le na bháthir tá mé hepa gná. Agus bhí sé an óg níor bhí sé an óg. Ó, yeah. Bhí sé carta cúdé mé hepa. Agus an sin tháinig thosa Charlie Piggott a tíocht agus Ringo McDonough. A haig na sesiún chéanana is maidin deadúna bhí daoine tíocht as chola áit. Ach tháinig Frankie Gavin agus Alec Finn, Charlie Piggott agus Ringo McDonough le chéile Thompson agus tháinig de danan amach sin. Sin díreach agus bhí ag an am tháinig Mary Bergen ina chónaí an seán ó bhí si tíocht I think I dosach again ar saoire agus bhí ag sé tíocht seach ag na sesiún. Ach bheith ceoltóirí tíochtas ar fud na tíre, ar fud na tíre. Bhí siad legend, bhí na sesiún sin legendary. Yeah, 74. Okay. Alright, so what about that one there? And then. Okay. How about that?
I didn't do the last 2 notes. No. You didn't get the last note, did you? No, I didn't, no. Typical. Oh, yeah, we did. I'm sure will you stop? Yeah. God almighty. And do you know, Breed, I was wondering where that went to. That was in the famous kind of a dance hall place in London. Was it? What was the most... At the Irish Centre. Like. Was it the Galty or something? Oh, yeah. One of those kind of places. Yeah. You know, when you think back about it, even the Sunday morning sessions, the people that used to travel from all around the country. Yeah. Absolutely. Like, you'd be down from Dublin, there'd be people up from Cork, there'd be people down from the north, and it was no bother, and everybody went home in the evening, you know. Yeah. I think, well, Phil Callery and some of the voice squad, I think certainly Phil was here one time, and he was running a club in, I think, was it an Island Bridge, the Neptune Rowing Club, right? Yeah. And he invited us up, Alec, Charlie and Ringo and myself, you know, because we were kind of started doing a kind of few tunes together. And we didn't have any transport, and Ringo borrowed Sean Tyrrell's Ford Cortina, right? And I don't know how many punctures we had on the way up. But I was doing my homework on the way to Dublin. Yeah. Ringo was on full stage gear. He was wearing a pair of Wellingtons and Oh, a grandfather shirt. That's a fact, honestly. And then somebody came up and said, "God, the music's lovely, and wouldn't it be lovely if you had a song or two to break it up?" And I said, "I know exactly who to call on for that one, you know." So then that's where Dolores came on board.
as well. Jesus Modia did this. A Spanish man was named Jesus Modia, Jesus God, my God. And he was a total atheist. And his English was very bad, which was comic more than anything else. And but nonetheless, sometimes he made opening speeches and people thought he was talking Irish. But he was talking English. He would come in here and play cards on a Tuesday night to win the card players. He'd be slapping the cards down like everyone else in the place, you know. It didn't matter that people didn't understand him. It was wonderful. Good lad. At least we were in tune.